Yamo kwa baby Adom TV Badwam dwumadie yi eso yeda asepa wo afa na ade afidie na to ha no yamo kwa ba stations ne do so nanso de wo ye ne se bribia na Adom TV na wo de beto aseda ye odia ye appreciate mo papa ye hunu mo maako kranke ya ba ha be chiachia mo nsem ya mi nhira mo de do so no de won krata ne de abenne ene online stories ayensa kan wada wo me de ba be som mo me ne incoming adinyankofo incoming Bismarck Akwasinsia and yede eba power for the youth and for the people to the people yes yamo achemu akwa ba be aboko nyame adom na so ya na onyankopon adom e me sire wo ho the moment amaka me ne incoming the way I say ujina ho but okay I say because who say boys no just so na na sire no boys boys no ko say wunya maybe I won't trouble there have not seen wunya I won't trouble on me forget you on trouble baby I be go there no wa ba here to nka ho sir nti job for the people power to the people too many a man for there fem no dey fem me say ko si o man na mu oh nyame na si hine to hine wona hihye mbre ene da wode ni papetwia ne manfo am se nyame mbre eso by 2038 amanfo nyina ni behu sampa ebre no aso ye ofinhia bese kwata enwotwe ewade ndom ye nsanfie no ntra ye hu incoming na jame so bedu hor na mo ma hu medium okay se makosra incoming oh yes kase honorable stay fia so pese me few minutes eh ni nyina ye de do bon krata no de aba no pay na wakọ adomonline.com so ni akọ akohwe na we no de adomonline.com we de serious so more than 500 died in 6 days in Pakistan over heat wave. Any I show na no we na ebo ewo osono no especially one call make I think say over 1000 and I na me ye na baby as you yes ayifo ehwe Ethiopia yeah me sha dan tena kuro no ye twamu o ye transit ni ye sifa ho okay na baby ye flight ni si de nante call ye wia and before ye belande me hwe wie mu pa na hwaye epema yoba minim se na ho ye omo epe season a say enuane nyina awu yes say wow this ababa so I want ka say ba ifia ewura veins ewura veins nti awia na no ode o jama for I think Mecca Saudi Arabia was around 47 to 50 degrees any Dubai why Sunday ya ye musa ni say Dubai temperature na say na UK for kura hu so just say awia bi na me no sa abrochire awia no kwesi hu say ya wi oba no ya wow hu say awia no nyina what ya but what say wo redie mu say awia na show say akoye nsuo na epeten kakaka wo de ento we for no wafo say to enti e bi na asie e wa ha e heat enti eno so eno no we na fieka climate change no ase sa da bia meka say climate change wo education ase wo form senti na Ghana no ye de ato ye ho so say planting for da bia planting for ye duadua enua yi enti wo wadua wudie bia no guguso o se wo so guguso ye hwe ni ye nti sa heat o ye wo interim measures a bit the aboa at effect but that education wo form e bia because yes some trefo ankasa kwa bimbo bire kwa ye ntiase se wo mo nim no meka na ye de akofo mama enti ye chire kwa de akire ahefo na etifo ayeden no akanisa climate Minister of Environment EP empenefo at least some be share some trefo kwa no ma chire mu na ye ti ase ye timi abechire ma chira manfo ana akwanya ba no ma be chire mu yi a at least betimi aboa ye pa because the fear awia no ebo no anode because kwesi so betimi ato yes eja ya na bi ediso ato no obusa say erade sinti sa nka wan tronso na ntinka heat no nke ye be ne den enti mesro ba bi enua wo bia mentwetwa galamsey fo momun sese ye nkwaye no na ne nyina aka ho ne heat ye de breye enti ensam foforo mu ma me famra ha say owura keti hamon ye ne news no
no say one consult a cement manufacturers no before to get LI through no na no so ehun hia because o mine na yetimo no kwesi obi a tene ba bia no atwa no bo sa na abe normal ni afi yaje atum cement nkran price nko ukota mala no de nko ukohoho ane de nko ukoha ane de nko sa mi why the same cement obi beka say transport transport no but no kura fi wo say we delay cement kakra over greater akra ni padodo na de 42R and is one day 42R e wo ni mo chen 32 okay it is all back akra ni e ton 130 110 amawa obekọ ekra na se enye 42R ene ye ton 32 e ton botumu de so what you say enye pe ena even obi bia ofa niema dodo e de free enkran ekọ other regions there are certain margins ye de ma so be betumi akushin o transportation enti say ukọ ye rural areas na say cement bo no wo form chen akra. It doesn't mean say the same cement nation. Okay, yes, and there's a reason here greater Accra use 42R. Okay. Because most of us at them no a high rising building. It will use cement emu dra. Now you use 32 na ebe how. Okay. It is a man Accra cement bon. Ba me dey fear education kekere ya odi ama me ti ase dia na so wo si abanso no mo dia uhia 42. Uhia cement. Ti amfa ho ne ebi ekronkuma mu ana say ya abanso no nko ade. Uhia cement mu odu. Ebetimi aboa na ebechi ne yie e dia ma. Eno so na 42R. And 42R yes. Why mason pen na? Oh, the man dear cement trading pen yes. Eno ye mrebe na me boha nyina. I would say who frames the CSO cement. Obe deliver. Apart from a coast on. Any also who did he? Some bank crime. One may help. And one no. And when him na better sa. Wabo boss so be huna so fa so na ekume. But just that money na ho. Yes. Teach you one more a provision store. Yes. Who near man wo mu ship. Oh, business is here. Obe what here fa so ni na obe yi akofie. We obana beka so opese no ayi dia ma. Obedi afra. Obana ene mo se mo twi mako opesa di na dia go be ya no emfa so no a. Ti Mr. Dia wo ye bia no. Woni na o. Sa sem we ye wo so dwade ni bia de ehye wa adwene mu. Se ye wa na wo di dwa no. Wa busua ofie mu amuhia bi kura tua. Sure. Se kwasi ye ko story. No wo ko opa akokọ. Eye ne de enti no wo mayi wo mu ntua. Dabi eye so mu me ya ke be kwakoto afri baby. What you say? But ebi mu nya ne sa. Tu be wie no, edwa no di ni pepepe but tu be wie mfaso bi ama. Na me di dwa ne nkoye ne nyame na ehuna mane. Sika botene kura so bete. So bete. Because de bia no bon se de wo akire na obeyi kan wodwa no ho. But so mo ani da ho na wo ye ho se wei eye me a me dia but bibia meji afri mu bi ese metua because me ko abonte anka metua. I'm sure say adwuma bibia be ko ye kama. Wo yi bia kura, de bia esie kakran kakra. Sisa obe wie ohun expenditure no ohun so. But if there be a make akra say there be a be close to stock bia separate one faso e free sika botene. So we so person dey faso be sika botene ho a that should be when na okofa new stocks. Okay. E dey about bia. No what try to ho. Yes, e bia me kofa ne man paper say me kofa yi. The last time me kofa na 3 cedis. And me free say akofa 4 cedis. Eti mi koyi 1 cedi e free faso bia be so so. Uyi no oba be sa atum. Eti benya sa faso ne back. Make sure so better kini back. To faso no foot room. Sir. The bomb self here we say. Oh, ubedi phrases. Ubedi afra. Woni beti no wadi. Ti de bia na wusu. We no kwama, won na di dwan kakra no. Onsa bulk fo ne de nipa no obetua no bulk na di amount. Ho do otimi hu se bia ubenya bia 1000 wo so obetimi ate. Eno no bu ni sika. But the higher coins ne 1 cedi, 10 cedi, 5 cedi, 20 no. Ubu ni sika bata no na keka bom. E man be sika kese. Nti enne de want hwe kura no. Wo se kwasi de ma ho. Se kakra na wo no. Se wo yi bia be ka ho nko a no. Choroto baby. Se be ya emfa woni so. Wo no hia auditor, why auditor wo. Na me ya dom na adwuma ne kakra. No wa hyeda wa pa obi oba be auditor wo. Kama sorry nyina bi mu audit asori a wonya audit no mo yenko ho ne yenko hwe because chale ntia no na okay and I see awie easy to extend voter registration to prisons inmates. Oh okay no so eja ya jo mo fa ahudi e na so asa afi su yen bi afoto e bi omo ko ma register so so mo register e bi omo ko ma register
Also register. Because you're Have you ever the Wakata and Twaso? Or the Dr. Matthew Opoku Prempefoni Abba, Energy Minister. Or say Dr. Mahmoud Baumia settles on Napoti, NPP running mate. Matthew Opoku Prempe, the chosen one. Doctor to doctor. So Dr. Square. Dr. Square. You see. I feel nobody akoma party in penny for. Debbie, yes, you're catching them penny. Januano, and when ye. Oh, Safina, or they didn't come. It's a dinner so about cope. A dinner back. You know, be a tea. And yet is a senior say, or Cobo Mampenia man, making or Napunebeko. But or cock council and him dear. You so the Webek Canapo dear. Oh, who's a council and who present it, say, only too sure, who present it be a 2-3. Okay. Na council na scrutinize it. I so a smessy way. Wow, course amount Obama or marks. The entire 70%. A duchum say, ways to say. Okay. A 2 year na council was now didn't I napo, so be a meeting na yet. But unfortunately, when you know, you say, yeah, normally, says I don't dear President Gufado. Or the Conoma reject, or the Conoma reject. And say, or the Cofa will be an on your politician. And I know the Omuji, yes, and yet, the way about Bonti says a butter rejection, don't be a very serious. MPP council, no, I want to dinner almost so. Some too full. Sir, I'm almost shocked, no, correct, almost trauma. Once a foot to one was a question, ye piano. Me too for the answer. Me make a sir. Yes, congratulations in advance. Yeah, because I didn't know one yaba, Yatini did. And can I be no Mzabon? So, dear, if you see Ghana for or Pepemon so actually for me and son. And then what? Donku. I said no, the Omodia ba. I say one person more. I saw move bonnet because Udim said last week in Janeba. Yeah. Don't go. Donku. Kwesi. Esem pedi 4 year bi. Because challenge me there be no metia. Ya na e mareho. Ya na emu oya. Afa say manfo enya malaria ewo ye memus no. Nyame admeswate. Okay. Yes. Okay. Reduce drastically. Say so atikrati. Yami adu yam kwaso ani enya de ye no. Ye ni kwaso ni ye hunni. Sa. Yeah. Ene ye mebe kwabenya roundabout ho. Nso mo yi gatam na rubber plastic egu ho. Na de mesre wo mo ne se wo matimi ate gatam mo mo se sanfiri ho. Yes. Yetimi ye we nyina na afa asa egu ana wo na cars afa so ana asa flat. Yes sir. Omaya de pa. Omate but egu gata no wono mo a. Se pe committee afa so. Ebi mo adwene sa na mi hu no. So on pese ya na e dry ya na ensuo no enfiri mo. Na nka emu ya yi anka o masesa ba bewie na afa ye refi beba yes sa ya ti mo awie ni nim se no ano no ye so ye nkoso na nya niema ebebo ye ho ban afri entontom ho ti se kwasi menka nsi waso ana etiefo entontom na ye hunu na obi kasa wanya malaria ya na afa ne tra basa amoa no a wo mo ema malaria no so odi mu pa hyehye wo ho na wampia kwasi etimi kun flat oh yes ubewu na no na obi tia na na malaria nso ekum like anopheles mosquito sa oba no oba multiply I remember na edede wasum no asem kase pa la because if you tuntum bu no se no we de otim se we de tuntum be ma sa ti o patcha se mema mu hu dede if you de tuntum bu afia oba wasum a dede nko a otim dede no obo no wote some na no wanya careful be able to power sum say yeah yes you remember na so ka bi kan wani ya go dey for delegate wakata so and you see the Church of Jesus Christ Gamanche renovate school enti school ewo ekran no asori ne Gamanche akwa CSC mu sa so na Dr. Matthew Pupempe ene napo ehwo asem no so ewa ha Parliament ratifies bauxite mining lease enti mining lease e dey merge me ko se yentu bauxite the same machine for agi atum Ghanaian Times na afi yemfa enwie still napo anyway napo guest not you too yes nefe Doctor raised the power two sir economist and a dentist yes
Gamanche Foundation Church of Jesus Christ. Okay. 5 Ghanaian MPs caught up in demo save. Yes, you also. Bakwa Babedru. Not about Babedru, man, come. Omukobom, but Bakuye, it tried to get beaten. We also Sabantem. I know. Sylvester Mensa, yes. Deputy Information Minister. More information, young Connie, and say, on say Kenya. Demonstration be about Musika. Finance bill be a banny idea. Won't you or say, and I Ghana, Masobeja phone, minimum crown or a Nila Vanderpoint. Anyway, or baby come. Any penum, and I tell Omuko Pierce, one I just say, a yamea. Me and I'm saying, I crack Kenya or Copedia, moon sort of womra, by a swam we save. Yes, we save, and I was seen so cassette back. Oh, my can be back, because I mean, Yana Mekai, Professor. I know. Yes. Say Kenya wa na koto. Kenya wa. Enti mo Kenya na dey. Oh dey. Yesremu. Ti awade hu nyina ye mobo. Anya sa na tie dey ba we no akoye bibi o. Pese fe odaroma. Ya da sintin kame no. Hu ni ba bia ya ye study won hu. Na ba mu a. Be MP. Be MP wa Asante Mampo. Na be minister. Aha, just one day. Minister de hu nyina se be minister. O sa. O tranche amon frɛ. Eno ano no. Nti da bia na fe wa ba be ye vice. Na fo ba be mampani. Me mampani cross straight afia. Se ko fa wa anya vice. What you say? Ko fa anya vice. Eno ano no. Be mampani straight. Papa ma ho. Yes. Eno tachrema na ye kan ye. If you are UN. Aye kwasi twa so wai. Enti yanko na agudie mu nsam ento so na health tips no neuropathy emu aye de bro ho sepe beba nsem bi ho na asemidika pense mu aka o yampon a ne mo beka no ye da se